clear tu te chi bai le vek ule he kan share theu angin manzana social media sanga me che kutlak tu video ron viral chiam kha I mi pa khaman ani to a enge thil thlen dan ti te eng tiang takin nge lo che ti te kha tun tu ma hen kan thlerin kan ngai thlau do na niriat thla som pani sang ni som ni pali zana mi pakhatin me che pakhat kut athlak live video social media dar chiama mi pa chu man ani to a police atanga bengwar na thudon danin Aizawl police station staff ti chuan mi pa le mei che hi tuk in ni som thla som pani sang ni som ni pali khan an muwa mi pa hi manin a mei che jok chu medical ani nuwa an ho tirani me chakut thlak tu hi silanun fela kumsom ni pani char mariwe sania tuk in jing dar ni vel khan mi pa hi thu buai an jeluna kulikon police station a lan ania anni hian atulangte an chui zuyang Mizoram State Commission for Women talan danin me chakut thlak tu laka hian nimin ni kwa thla som pani sang ni som ni pali khan me chelaka leilin nalan tina thu buai zialu ania kutlak tu hian thiam lo achang ani chuan arei lo bera kumkhat zel tang tura sem ani dona atan hun chung hi kumnga thleng po sei thei ani baka poisa choi tir tel thei ani bokani Saito chinangin social media kut in thak live video dar chungchang a hian Mizoram State Commission for Women in nimin khan siwo moto mangin thu buai anjiak luta khothlir news lamin nimin lama hriatirna ati chuwa Women Commission chuan CCTV footage atanga alandanin he thil thleng hi ama zan tir lama thleng ni in alanga he tiang taka in soisakna a thleng hi Mizoram State Commission for Women chuan ngun taka vilzui ngai ni in hria he thil thleng hi mechiza umna le dikna chanvau ti borban na nasatak ni in Women Commission chuan angaya nun rong taka kut in thlak na nia alana wangin nimin khan suo moto mangin thu buai zialu ani ti ansoi Women Commission chuan he thil thleng chungchang chui tu Kulikon Police Station Officer in charge an malak dan nisari chungin Women Commissioner report helu turle Mizoram DGP po Mizoram Police in mipuite tana ven himna an ruam man na sang abikin zan lama kotlera ven himna anti dan tur kim chang nisari chunga commissioner ziaka thlen turin abe seya pui khoina video dar chu torna dang thlen thei ani awangin mipuite delete turle hemi konga hian mala zui turin cyber crime police station officer in charge po mala turin abe sei ti asoi bokani he thil thleng chungchang a hian puwan nei thanga hian report kim chang poi modeu mai aron peya hengte hi ngai thlak chhin zom lok taila zoram mi pui ngai ven meche soi satu le asoi sakte police kota ni zan khan anin pe wan nei thanga ni som thla som pani sang ni som ni pali tual chara meche in khom bang hlim ni om tak tlangwal pakhatin dim bak saklawa asoi salai video dar chuan zofa muntina omte ngai ven na hloa meche kutlak tu peve lak chak po antam hleani he thil thleng chanchin hi kan jiak nual to a atoi zongin kan thudon angte soifia han tum le ta ila meche chunga kutlak tu silanun fela kumsom ni pani hi chan mariwisa apile pute bula khosa ania atet lai tanga an enkol ani angin apile pute hian an fapa angmaya an duatania sangbana kolesa 5 sem zirlai ni in an soi felale abial nu hi hun rei ve to tak in ngai zong an ni thu donania felan abial nu tual chara kut athak lai video adar nu khan zakle lau thongin an bi bauzui tangala an chungchang social media lama viral vak mai an hriat ve reng awangin kut anin thlak zana tang khan tlan bau an ril ruk tangala khamizana khan anin lama thom nolum tepo an la ve ni in an soi fela scooty mangin an tlan bauta a kongchin an hrilawa mi hanzo turin an video a viral na sato a anin thasung si an mobile phone an switch on zeu thina tangin serchip le van lai phailam tepo an thleng zak an email an chungten an ron biak zau hun ngai changin Mizoram Police CID lamten fela chungte anom chil chota
nimin tai lama khan fela hian apa aron bele ta hlau maya ta chip tawar mana ta chip tawar signal hi a thleng thui em mai sia abang bau thlak du hle ani engponi se benge serun dung tiang dewin ta chip lampan ngot mai turin fela chung tele mei chenu le pa mei chenu le police te chu nizan thimlim khan an fe chuak ta a falcon an thleng chu mei chenu hi a chaw da thut maya ZMC lama an tlan lut ta roi ani investigation team tele an chung te hi nizan masa kha an tlai war thak to a chuna mutna hun a om chuang lawa an chaw tong khong le to ani nulanu chu ZMC dam do ina admit ngala nia chutianga an boi mek lai chuan fela chuan apa aron bele ta hlau maya police an bula lo om vereng te chuan phone chula in an lo chang ta a an ma ni ngai tuana awanga an boi ziate abial nu din munte an ron howat lo chuan aril ru ha lutuk anun nain ator mai lo thon om ani theidan te shilin in tan kan lo om lo civil dress vekin tuna po kan oma nangma ni puiturin kan ron zong chewan ni jok khongai takin ron ho tor uti in an bia fela hian ole kan ron ho nga lang ti in phone da a switch off zuile tamai sia be se na eng claim oma se biak thei an ni silawa wangin nga ngot mai bak chu ti thei an nei lawani be adon rum to nuwa ni zan zan lai dar som pani le chan vevel khan ZMC a hian an ron lang le ta lol mai ani meichia hi medical check up ti ngalania or tholama refer ani anin khoina mun kha mualpui walbeng road ni in soyania kulikon police station huam chuang ani angin fela hi kulikon police station a atul anga thu zo fia turle dan anga achung chang bo zui turin an kolta ani he meiche soi sak chung chang a hian Mizoram State Commission for Women Aizol chuan meichia te dikna le chan vaura be na le meiche za umna ti borbana na satak nia hria in Mizoram State Commission for Women chuan kutlak tur tu hian in enkol zuina amamo em ti te po hi ngun taka enzui ngai ani thu ta langin medical report thale felfai tak aum theinan te thataka enkol zui ani em ti te hi police te hian an ngei ven zui zel abe seibok commission chuan kulikon police station chu hethil thleng chungchanga an malak dan ziaka Mizoram State Commission for Women nena thlen tura abe sei thu ta langin thil thlen hun ni kuatha som pani sang ni som ni palia tanga chiara ni sari chungin report hi Women Commissiona ron thelu tura be sei ani thu suo motowa hian atar langani o khatiang kha thil thlen dan puwa nei thangana aron report ania kan sia thewangin he thil thleng chungchang a hian soizui a lo emema hetianga rong taka mani bial nu te sei satupa hian dem a lo emem boka chumi ni rol chuan a bial nu po hian thiam lo na tam tak anei nge in rin oma anin kar thu boi danero engma a fum fia hria ta omlem lawa amaro chu tun lai a phei chuan mi pa hi thiam jok po ni la poita em chu hetia mei chia kut athak chiam lai hi a fu talawani hei tun lai a phei chuan soito fauchin angin mi che khwa kherna dan hi alien em maya a khau to em maya haute te ya case or theina ani zela abikin mi palam tan phei chuan film khur angai tak jetani soimai mai taila hetiang chi hi mi patam tak anom nuwa linarin oma then khatlang kamatanga hriate po in anom mel riawa tunami hi avan duaya CCTV in alolak fu awangin I hetiang hian hetiang thil hia chunga athleng ta ani maya ti mayang mitam tak ta nero film khurangai tak jetani ei hepa phe hi chu ama kan mu bak video ron viral le khan alo chebon khop maya abial nu hi alo sei sana sa khop maya alo nuk chia mani a video hi YouTube lama an stick em wangin clear law mai taila he ya picture kan mu tang po hen kan the thiam mai na rin oma athala kan mu tang po hen kan the thiam mai na rin oma hetiang te sepa kutin thlak tur hian engyanin kara thil thengang ti chu ril ruin a chui zui lo thei lowa abial nu po hi a thiam vek bik lo ti chu arin thei bokani engpol ni sela hetiang thil thlenga tang po hian abikin mi palamte film khur angai mai pialama meiche om nem jok te kuthlak tuk hi chu ching tam lawila a thalle ni ti kha hetiang thil kan thlir atang te pon kan soi bel ve hrim do ni